Apen kolo be migaleji de kan premier le Ewenyigba TV egba baga lazi mekple Osɔfo wisdom. In fact, Osɔfo wisdom egba mias do yake wona. Osɔfo wisdom va Ewenyigba TV. Wazore miam. Akpe. Ya wele dot. Akpe. Mekenye doa. Mawuta. Akpe. Yeleji. Akpe. Nyenya be mawuyo. Nele mawu pe do won. Afi on to ha gal do vovovowo. Do nyenya be jinga wo le do vovovowo. Aleke nye doa. Nke na tian do ko fudemu. Akpe. Wadu bene Kristo kuma kaka. Ema do bene Fofunya, Reverend Prophet Daniel Botifa. Ye ejebaba. Na yo le dio nto manyage kabo. Sere ga ma mare langono. Garuma unto ha temanya. Ake na mare daure moja enyuna ba. Na maga do bene ake. Akpe. Ebiambe leki makoko edoble ministry management. Akpe. Ministry a ya donya la siku rukisiku. We have a full time and sorry. Full timely. I'm a full time on. I will according to Fofunya. Full time on mole. Yama borrow full time but the barraco. The Alabama with Dorewom, a cocono management. Time with Denago. Alabama Gawana, Jingle, have I let you know some the radio GM. The me kata managing. Wati kona onye be odo ma wo pe game na va awo ma wo pe do wati kona no do ga kame ole be na va wo jinga lo na ida gla wati ko alaka na ko na me management ma share le time are share mu okay la porang ma glona maunya ma chana glona maunya as evangelism okay timely ne ku okay I mean from via Monday morning, my information center no get. Okay. Tuesday, my get. Yake magayi na agle, na agle de wiero. Jingle angureka lemwenye be oyuna na be talent. That ema hanguna na onyema wa konem da. Na onyema mako jingle bodo. Ye aganya vako. Na bama mako ha na studio nya le free fia me record na le na nya le free ko that day man no jingle already no okay that me managing shangwa le bebe de kama edana tareko kana me le free o de na studio me le free that na studio me le free okay that be the next day me okay ye jingle la pa ji ha mostly me record ni le sama okay plus sube we dana te wa no ku okay power hanasen okay me a push through kano nyebe da ayi alon ka kare jinga panu ya studio pe ayi ji akamati jejo yo ba dogo kula ayi ko le bana ado aba gloma ofanya nana nana ma jopo ya ye mati jojo ga ha ala we enyenye manager na mo mo ton wa kata mo block ya mati jojo go ka in case ojo de ye maga go block no maga ki jojo ga ha ala ma u po do enye gbanto okay ta le gbonya la fia me pastam la ma na church Sunday okay morning okay maga na evening okay ala ba ma na Wednesday evening okay afi on a Friday morning okay tana ma ko do onya schedule mala sinya huta ala ma manyale kama koko adjust okay da mate jojo ga ha ese ma so okay ala ba evangelism ma global ma na ma ina morning at times of 4 o'clock okay at times of 5 o'clock ma wana 1 hour tana ma 1 hour cause the rest of the day is free okay tana nyama ya fi record then that is my prayer time okay kana ma bia ha le ma wo don fi ade penen alo kana ni wow ma global ayi magara pastor doyama from 2016 okay June ema agarema okay alo ema eje Fofunya poplo tam eje maunya boglo afi over do ma ba Osɔfo na last year 2023 ike December 23rd you shami na ma Osɔfo na ga ke ngama mo kata
me ho branch be no do ma fi va ho amisisi ta ko nye be o si ami no fi alo o do Osɔfo azo a onto edo pe soli alo soli hamel onto si fufu nya te kuma gale okay me fi me demo na wo alo o wa demo afi wo shami na kro ha abia babo aka kata rekai na ma ku be tonyi alo atue atafunya kata ko nya be Kristo be hamenya ha ta manya rufia ba ku kiara ke kumlo yewe ba magala tu ba bunyanya ke le ko yo ya ke ma na yo wa ku kia do defu ene ko o ku kia na fanya pa modia ma trauma glo ha ma gbe na ma o ava na pa okay abedo even a choreka ha mano glo le cheche ba ba choreka kra ma glo a de marashi do ya mlo alo leke aglada alo au Kristo do okay matutu reka varuta kaka manonya glon kuma do cemetery okay ma do cemetery kuma segba ba na rashi dongre leke umu no noge e kuma nya kono cemetery amo monko e ma oh this is a motivation but maga push forward okay because enya ro amaro gbogblog a ejirege funu maro fun wona na godoge agloga na da manya ma fu doya o ro ma hima ya ma no gbe o ma ya ma wola kaka olo kata ma Kristo ko mi ga ko do ba gwe na ko mi so so mrengo Kristo ko yo aka ka abi la glada agla ple enia jinga ple mawalo Kristo ple doa le kata ma heke na choveve zukata na choka ma na bia ba ki ma choveve ma blo ma chuma fu do do ba agla de ga komna jinga do ga komna Kristo fu do ma ko je gar ke ko konan fia di ka ma glo ba gal account ma na nya Kristo fu do ya ma wo yi ma ko a ka bung na ma wudo mo ma ga ko na funare do ama ka ke mura ka ma nya ba amare perere pokpo yenya mak nam la jifo ta amade pe de pokpo ya ne pon le pa mo ton adoma ya ne cho Christopher do alo nan bubuta ya ne ko Christopher do amagbeto rere la porang ma ona deliverance batuna ka ona ni mo kata ame o kanu le ministry me yo ba nu pe kam fu dem da yo ta yo ti ya ministry kran de kam mo de nyake jide po nyake na ti anglo na wo magbire nyame ba ai manoto nyabu mama do cemetery a ba se ba na pa fiare umude da na amare le me ho na pression ka ke na pa na bia ba ya fa mude le kanogo le na mi azorengo kamanya wo to ya ke gbadiri ya ke na se na do kwa me kwema alo ko e ko le makwe ko ma na advice okay ba musi anwi won na na pa mu wale okay o blona okay la porang ma mako e ya ko dareji ale ai ma jinga dogoma nyama forward ko kaka in 2021 na Oda regional recognize me as the most promising youth okay abo ai ma jagoma npa ka mova okay olaba makpa okay kaka nyama pa that is the same thing in ministry okay na jagoma in a pa there is no reward kaka na continue there is a reward